megalayapost.news. Como no mikmat paiba kajirang konsensi ubak seston mentak kesengi ulapan pau ya kajing sukya bajur kabade din balu yo jing tip bat layo ru ya kajing ujor na ki babun ki paiba bakadon kata kajing subah bapenia ya kanai kelom badru iki kam khalai be an Queen's Hotel kabadon hajarban habai keren sikilat pathai kubor UMLA kajirang ubak seston ulong babun ki paiba kilwan ujor bat pentibru syau kum MLA kathan daga bakeno ba manla kasi soding si sajan bat siuble lapenia ya kate kanai klub badru kakam khalai be an hakate hotel shu ulong ru bahagi te kisngi kila judon ki kali baremdor ki baju penyang hakate hotel bat halor ki jing subah bale penyai be an ya kate ka night club bat kakam khalai kumu MLA ulade panih keren syau dipti komisioner keribhoi ban phale jurem kabade halor ki jing keno bakadon kata ki jing penyai be an ya ka night club badru ki te kam khalai te hang ne ko por na kale junga kumu MLA jungka jirang konsensi halo hadian bang yo ya ka jingtip ka khobor na ki babun balang ki ba kilawan ban pesngo sanga hagu bide bat ka jingpenya ya ki club lane ki khalai te nakleng junga layo bani keren bat di deputy commissioner nomor ba kadon ka jing atatin nakleng ki babun ki balang hagu bide bat ka jingpenya ya ka night club hati ha po Queen's Hotel Hyderabad bat ki pajba he ki panong snong ki babun ki laya pensngo sanga bat ban pau hagwede bat ka jing don jong ki kali ki baremdor man ka si thoding si sajan si ublei bat kalapin na tetien iki te nagle jonga ngalayo ne kren ngala kerpas di deputy commissioner ba deputy commissioner ki depan pha ya ka surprise inspection berkat bat i magistrate nagle ka police department ban pha ek baki le hangthe namar ba kat kum ke jingkren nak lungki pajba ki don ke jing atatin ha ke bede bat ka jing penya ha ke bede bat ka kanu ka klop la kalong ka da kanu ka lenti ka bakile ngimpat tip hadum ta ke bakile endai ngalabu ki jing pat che deputy commissioner ba ide ben chimkia halo kene nang ba kanum don kanu ka jing wit lane kanum don kanu ka kam lebian hakati kathan kam tam haka konsensi ke jungi megalayapost.news.